Matang kay lako. Tinudok lang ay tinudok awang balot ang taping laamin day tine. Ada bilidan, ada tarong, ada katuday. Kan bulong tikwa, marunggay. Matang kayo, disukon. Ante! Kanan ko maapo, rumot na tangday talakom. Nakadaado na tang medtoy. Tinudok ko mga pansit, bibing katilakom. Ay, awan garudan na ito. Sumad na na ito yan. Nawan natin nga lako. Ibagayo. Nating kuma. Nagdadalako nga natin ibagayo. Makan matibirukan nyo. Ano karti kayat yo? Ano kayat mo rod antiaka? Ipautang mo garod. Utang. Ano ako man makasingsingir. Kalahanak mga utang nanan. Ikayat yon. Nujak man nay makapan dito yan, kamabayag man jajak aglakon, utang man tibagayon. Yung oray no kasta na singputak mga antiyo. Ano utangan yun toy. Tita ko maantik wa, tarong, kamates. Sige nga Rod. Lamon. Nung to nagsubli at balat, agbayad kayo. Wan, ante! Tita laki din. Kasi ano naman na, naman may ranang kwartayon. Nyamanan nay, di siyak mananti agabunon. Anya, kidin anten, nakasingsingpot ka nga mo, me. Oray man na nasingpatak na mapaungot dak. Aka na ungetak mat, nyamat. Amin nga nasingpat na mapaungot na ungot. Iso nga, handak unay mo't nga waan nga di man basta nasingpatak lang ka na. Paano nga manangaragsutangan nyo? Amin no kung aday taan tilakom alaan min. O sige nga Rod, makaawi dakon mo